Hichajas, Purtañani, municipio de Coro Coro, Caiza, provincia Pagajes, Cunateja, Uñetataki, capital cuprífera, Bolivia, Marcata, Kunhamata Inasa, turismo, Nairayana, Kaukamaraki, Muspero, Kaya, Chacanagasa, Uñetañani. La Pachuca hago mercatja, ni amaora kim satunca catanacanua puritaraki, Coro Coro, cuprífera marca, provincia Pacajaca y Toqueruja. Collo taipina cane marcaja, minas joyanakawa ointadaraki. Marca chirinakaja con imani irnakawina campiwa, han pachaneja hakasip haraki, o camarusa, naira yanakasa, wale ointadarakiwa, yamakisa, walja turísticos chacanakawa, hekatasiraki a camarcanja, sañani, Condor Hipiña, Cerro Cumpucu, Hachacalanaka Mareka, Turini, Iglesia de Caquingora, Salar Hayuma Yayagua, o Camaraki Chulipares de Sillapaca y Jucampinacampi. Ucaruta para que tuviera recursos naturales, estuco, con ma cauja marca chilena trabajar, usa para que tuviera marca un tapete hayo, entonces hayo un piwa para que ir na caparaki. Mais cauta para que tu pasa os recursos naturais com a tapete com pego ani uma casta ir na cava com que sapa diferentes não como ir na cava na كلهم تيخا وانت تاكي كورو كورو مارك روخا كابيتال كوبريفيرا خويا ميرا نكاتخا كوبري ابسوب خريكري تاينا ناير خبتانا كاخا ناير خا كاستيليوس ساسوتين بي ماكينا نكاوا اوتخري تاينا اكانا كاروستي مينيرو نكاوا ايرنا قايري تاينا ما خب ايسوتا اوراقيتا ابسوسينا كوبري قلناكا وكاتخا ابتاب خانوا مايسا كماخا ما عندا نيفيل توقينا Akal lurawin agaja alawa ay nestawaije o kamaraki chakarawe jarakisa ley 21060 kamachi purin kipanja hayukatja hichuru kamaja wal jamarka chirina kawa sarano koej jarakitapa Coro Coro markatja. Desde la relocalización con el 21060 del 86-5. Creo que desde esa año parada está para siempre como monumento. Desde no vuelve a funcionar más hasta hoy día. Marcachirina Catacayantasa, autoridades municipales Irpirinacat Pachawa Mayesip Karaki, acá municipio Naira Yanacapa, Naira Chacanacabasa, la Caista Siñapa, patrimonio cultural e inmaterial Ucamaro Uñitasa, Ucatja, Hanira Kiwasinti Yakaweja Utkarakiti, Ukamakiwa Ala, Tuntlas Karaki, Naira Yanakaja, Sasawaya Kitapini Marcachirina Caja, Arrest Anuyap Karaki.